Ngiyanibelela abantwana benkosi enkulu yethu ebuhleni mama Nazareth. Bunani uvele nafi uzobiza ubo uzobu ngiyabonga bantwana bakaNkulunkulu Nkosi izinkosi. Manazaretha amahle ubaba mkhulu kwathi sifikile la ezofuna lo ezolungisa indaba yoNazaretha efuna intaba yomhlangano intaba yehlangakazi sokusuthi wayefuna isikhathi eside ethi uyibheke ngayithuli wasefikela umcabango ukuthi uNkulunkulu umthumeleni eNatali ngoba indaba eziningi zikhona ngakubo lezindabazo kanti uNkulunkulu bemthumele ukuthi siyohlangana naye entabeni yomhlangano hayi lezi zasendabazo indaba uthi ngaleso sikhathi wayeseqala ke imicabango imfikela ibamningi ucabanga ekhaya wasuphasa lo mcabango wokucabanga ekhaya wasegibela isitimela esiphindele ekhaya intabazo sithe sihambe kancane nje isitimela la seliqhamuka izwi kaNkulunkulu la selikhuluma nathi ngabe Shembe ikhona lebe ngikuthuma khona la usuya khona ufuna ukubonana Shembe ufuna mhlawumbe ukubona ufanele abantu bonke abagcwele esitimeleni wasekhumbula uShembe
Wenza bethunywe uNkulunkulu mayeqinisa ikhanda uNkulunkulu angasababulala bonke nalabo abasesitimeleni behla belungu babheka waselethi izishembe ufunani nje ufuna ukubonana ufuna ukubona ukubulala nalabantu abagcwele esitimeleni ukuthumephi kanti wena wasekhumbula ushembe behla belungu basikhanda isitimela sasingafile kodwa sasibanjwe uNkulunkulu ngoba ushembe wayemthume kwenye indawo siya kwenye indawo wasehla-ke ushembe esitimeleni ngesikhathi ehla esitimeleni ushembe basithinta belungu isitimela sahamba isitimela wasehla njalo ushembe eyofuna le ndaba le yomhlangano ehle leyo bhoda sile wehla-ke wahamba washona phansi wavumbuka washona phansi wayewomela amanzi kwathi la esomele khona amanzi wasebona umuzi owawukhona kule ndlela yahamba kuyona wasechezula lowo muzi eyocela amanzi mayefika kulo muzi wafica khona isalukazi wasecela amanzi sasesithi isalukazi ayingena mntanami uyikhelela ngale wasebuza ukuthi la ekhaya khongane kwathiwa ikhona ingane la ekhaya kepha angayiphazamisi ayiphilile ayikwazi kuhamba wasengena ushembe lo muzi wakha amanzi waphuza uthe uma eqeda ukuphuza amanzi waseyibona le ngane wasephendukela kuyona eyithandazela wayithandazela ushembe le ngane uma iseyithandazelele yasukuma iyakwazi ukuhamba wathi uma isephuma endlini wayephuma isephuma ihamba nayo ibona-ke abantu bokuqala-ke laba abalandela lo mNazaretha wayesehamba-ke ushembe eyifuna le ndaba wahamba ushembe wahamba ushembe wagcina seyitholile intaba yomhlangano kuthiwa-ke seyitholile intaba yomhlangano nakhona entabeni yomhlangano wayehlupheka lokho khalo mNazaretha uzange ube lula ngoba nakhona eThekwini efikele eThekwini nje kwamdluli bemthola kaMdluli esemthatha uMdluli njengekholwa incike inkosi ethi sizohamba siyeweletha isonto basebeya lapho waseyibamba inkonzo umfundisi wakhona ethatha inkonzo wagcina ngokuyinika obavakashele ngoba kwenziwe njalo isikhathi esiningi waseyibamba ushembe nakhona-ke entabeni-ke seyitholile intaba yomhlangano babemhlukumeza bemhlupha bemhlasela bethi udla imbuzi zabo besho konke nje okubi ngaye elindele umoya ongcwele kuthiwa wazigcina usufikile kuthiwa mningi nemoya eyayifika eminye kongeyona le yayilindele ngoba ukungcwele bamisana ungcwele ngapha ukulahlwa ngapha cishe kufana uma wakubona wayefika imoya-ke namaphunga amahle athi akubona lo waze wafika lo ayewulindele waseyamukela njengoba sikhona ngalowo umsebenzi Nkosi kusesenzweni